Utællelige substantiver. Police. News. Furniture. Advice. Information. Money. Og mange flere. Du må ikke. Sæt dem i flertal. Undtagen police. Brug one, two, and osv. Brug andre ord, som forudsætter, at de er tællelige, som for eksempel many, few, those and they. Du må godt. Brug the, this, that, it, any, some, much, more og little. Du kan gøre dem tællelige ved. At bruge a piece of, a bit of, a stroke of osv. Eksempel. One item of news was important to the police. Fejleksempel. Couldn't you give the police any information? No! Af Carl Frederik Lee og Nana.